obahumurize emitima yabo oyigura amatugabo g'omutuma bahurikize kurungi ekigambo cyawe ekitwaza kubaganaho omu program egi kibarigiremu ebizima birungi ebyo natwabisaba ntubirayo muri Yesu Kristo mukama wetu mu izina rya Patiri n'erya Mwana n'erya Mutima Urikwera yabare mnonga Father kandi twasimeho watandukanitwe omukichweke iki kigambo cy'ikizoberi Father ninza kushaba ngo tugende aha message y'itwizoberi emwe ninza kusaba message ne kubanerwa mu kigambo cya Mukama nsomere ikigambo cya Mukama rero tuyize tukibaganeho yabare mnonga ekigambo cy'ikizoberi nikirwa mu kushurura kwa Yohana nitureba omutugwa 21 tuzakushoma umushororongo gw'10 mpaka ha gw'14 then tushome 22 mpaka 23 atyo antwara aharishoze ruhango kandi urirengwa ndiyo muri mutima anyoreka ururembo rurukwera Yerusalemu nirushuma niruruga omwiguru ahari ruhanga rukaba nirumurinkanisibwa ekitinwa cya ruhanga okumurinkana kwarwo kukaba kuri nko kwibare ry'obuguzi bwingi erya yasipi eririkogibwamu ameisho nka kristaro rukaba rwine urwo ruhango rurengwa oruriho amarembo 12 kandi ahari yago marembo hariho bamarika 12 ago marembo gahandikirweho amazina gengandi 12 z'Abisirayeli buri rubaju ruriho amarembo 3 oburwizoba amarembo 3 obukizi bwa bumosho amarembo 3 obukizi bwa buryo amarembo 3 n'oburengero izoba amarembo 3 kandi urwo rwo rurembo rukaba rwina amabare g'obuhamizo 12 gariho amazina 12 g'entumwa 12 ez'omwana gw'entamu omuri orwo rurembo tindareebiremu nyarushu ahabwo kuba Mukama Ruhanga w'obushobozi bwona n'omwana gw'entaama nibo nyarushu yarwo orwo rurembo turwetenga izoba nari okwezi kurwakira ahabwo kuba ekitinwa cya ruhanga nicyo kiri kuri murinkanisa kandi omwana gw'entaama niwaba orumuri rwaro ekigambo cy'ikizoberi katuhure amakuru marungi kama benimwe amakuru marungi ga Yesu Kristo ko bwahandikire Yohana omutego 14 omusorongo wa 23 kushika aha 29 Yesu amugarukamu atwe n'urukunkunda aryakoratira ekigambo cyanje na tata aryamukunda tuiza hari siture nawe otankunda takwata biragiro byanje kandi ekigambo ekingamba kiba cyanje habwanje koreka cuba ekya tata owantumire ebe nabagambira nkiri hamwe n'imwe konko muhwezi Mutima Urikwera obutata aratumo mu izina ryanje nwaribegesa byona ebe nabagambire nimba sigira obusinge bwanje nabaha ntarukubaha nko kwensi eboha emitima yanyu ereke kusoberwa narukutina mwahura ninjira nti ninjenda kandi indyagaruka kurunu munkunda mukasemerirwe abo kuba ninza hari tata kandi tata ogwo nankira icyo nacyo bagambira kitakabireho nkukiruba cyabireho muyikirize amakuru marungi ga Kristo ine cyesongoro cy'inkunda munonga icyo kugira ngo
mutumo muhumuzo wa Nyamuhanga sumo tunywanise na Nyamuhanga munsi yawe Nyamuhanga uje garurire Nyamuhanga. Ijyo niyo sara yanje eyinatandika nayo program age ninsabangu Nyamuhanga tuhoreze mutuma we orukwera asumo munsi yeji agiye garurire aho kuba mutuma orukwera yaba tar munseji yaba tegarurire enseji obusinjo obu Kristo yaturaganisa yatuhereza omuntu basa obutabaganaho kurungi abo kuba obusinge nuburo munsomu abo kugira ngo omwe nomwe tuturukwebemberwa mutuma orukwera ombinte biturukora heza twakora ebintu tutebembirwa mutuma orukwera ntuza kuburwa obusinge ntuza kubuza abatahi bitu obusinge ihanga ryitu ntuza kubura obusinge n'ensi yitu yona neza kubura obusinge konka mutuma orukwera yasuma omunsomu Ruhanga kegarra ensi ye akajebembera obusinge obu Kristo yaturaganisa nubuza kubuzamu kandi obwo obusinge nubwo ndukutengera iwara neitwe reba Kristo yagira ati nabaho obusinge nabasigira obusinge emituma yanyu erecyo kusoberwa Kristo nakakwereza obusinge kora omutuma gwawe gubire gusobirwe reka kutina Kristo ari niwe Kristo nenda kuhumuriza Kristo nenda kukwereza obusinge iwe cyari kusaba mwehereze mwekwase wayekwasa Kristo obusinge noza kufuna oreke kurutwa mutuma abanyankore mbagirangu kota nyoko endugu toterayo ki toterayo rumuri wamanyangu Kristo ari niwe wamanyangu Ruhanga ari niwe ahubwo ncyo semereye kutina ogira obusinge obwo omukuhanga ebintu byona Ruhanga kabihanga birungi yahanga omuntu omukyesa kye ensi yizira obusinge nko yahereze kuhanga yaringuriza byona byahangire yareba birungi byona bikaba birungi omuntu yamukwata yamuta mu musiri gwa Eden buri muntu ekiyabe nayetaga kumbisaho ngo kikaba kirumu amizi garukuseneneka emigere rukuseneneka ensi wezeke erimu obugiraki obuteka erimu obusinge omubuhangwa bwayo konka hakiza habaho ki habwenki omwe n'omwe hatari mu businge Papa Yohana owa 23 omwaka gwa 1963 akasohoza ekihandiko nobasa kugyeta encyclical yakyeta Pacem in Terris ninga so mu Ruzungu Peace on Earth obusinge omunsi ekyamugemeserize kuhandika ekihandiko nebyabire biri omunsi omu ebyabire mbibuza abantu obusinge obu Kristo obusinge obu yagambaho akaharmentaro korduo eyabire hwerekerize amagara g'abantu bingi munonga German bagemeserezwa kwombeka Berlin Wall orusika rwo kukingira empungi ezabire nizuhunzi amagara gazo zirukuserera obusinge konka abantu abahangirwe mu kyesa kya Ruhanga nibo bayombekera orwo rugiraki orwo rusika mbakingira abantu abayembaserera obusinge ayembahunzi amagara gabo ayembahunga embundu ayembahunga za bomo ayembahunga za missile batine businge yasohoza ekihandiko arikusaba ngo businge bugaruka omunsi omu konka opening remarks ze ninga si message yo kubanza omu kitabo eki nagira ati abantu b'obwire obu
binire nzara obusinge atwonko obusinge obwo tubukabasa kubaho twabatagarikire angenderoho ya Ruhanga okuyahangire enseegi twabatagarikire ombuteka oburuhanga yahangire muki enseegi ate obusinge obwo tubukabasa kubaho yatuhaya nangwa akahandikira twena na address ne ekwasira aha bantu b'emitima mirungi nibo yabe nahandikira tarahandikire bekigombe kitina kiti tarahandikire ba Kristo tarahandikire ba konka akahandikira omuntu wena owaki omutima murungi kampamye niwe oyina omutima murungi koro oyina omutima murungi ekihandika eki nkikwataho so message ya Papa Yohana owabiri n'isatu nekuhaya nekugira ngu twahantwenda obusinge omunsi omu Kristo yaturaganisa ntutekwa kugaruka ahangenderoho ya Ruhanga okuyabira hangire ki enseegi so nkimanyisa ki obusinge okubure butarimu omunsi omu obu Kristo yatusigire yaturaganise kandi obwatwendesa kimanyisa ngu tukatisuka ahangenderoho ya Ruhanga okuyabira hangire ki okuyabira hangire enseegi nangwa yateraho emihanda eyi twakubasa kurabamu kugarra obusinge bwensi obusinge obu Kristo yaturaganise obusinge bwensi egi etabasa kutereza omuringo gwo kubanza akatusaba akiyayesere active participation ekakakisobora kugira ngu twantwenda obusinge buri omu wena natekwa kugira hata kwezumbira omukureba ngu enseegi yaza muki yaza mu businge so kunde ninyenda obusinge kore nondo obusinge dekobi ni wajirota wabutandika otakayenda obusinge ukagira oti bakama banje babosi banje bampa obusinge abebembezi bitu batho obusinge konkiwe utakuteraho kureta obugira ki obusinge ntwetaga active participation omukugarra obusinge omunsi omu charity begins at home kuturentwenda obusinge leka butandikira omu maka gaitu leka butandikira aha mirimo yitu eyi turikuba ntukora leka obe niwe wabwenegeza lero abandi bongerereho abandi ko barabure kureta obusinge konkiwe leta obugira ki leta obusinge active participation obusinge tubaratuhebwe ba boss bitu obusinge tubaratuhebwe bembezi bitu omuyihanga iwe wenka wabo tatireho kukora ebikorwa bikureta ki obusinge so orebuke ngu echora agambe echora aze kugamba kibenchereta obusinge nkikuretera obusinge nkireta obusinge omuka yawe nkireta obusinge aha murumo gwawe nkireta obusinge omuyihanga ryitu echora aze kukora orebuke ngu nikireta obusinge aha magara gawe omuka yawe aha murumo gwawe omuyihanga ryitu n'omunsi yona buri kintu cyone cyaraze kukora yebuze eki kinaza kukora nkindetera obusinge nkireta obusinge omuka yanje nkireta obusinge aha murumo gwanje nkireta obusinge omuyihanga ryanje kyakitakubureta ogirota okireke kyankibureta okikore ekyo oraze kugamba ubanza yebuze kinaza kugamba message yinaza kuteeka ha social media nereta obusinge kwereta kubureta utagirota utagitaho yane bureta kitekeho omweri genda hariho abantu bebitinwa abokureba bakwezonesa ku social media twita handles zabo ureba omuntu ekitinwa cyayine urebe ebintu ebyakuhandikaho urebe message yakutekaho message zegecherire kureta obusinge zegecherire okureta omuhondano omunsi omuyanga aho no watisukaha ngenderwaho yaruhango kuyahangira enseegi mureke tuyegarukemu active participation araba kutaha kurentaro araba kucumita kato mungira ki omunzoki
wanonda enjoki zitakutonera habwenki nokimutamu akati wakimuta akati omu njoki nizigira zita nizikutonera mureke kutaruura entaro mureke kukora ebikorwa ebirabarigiremu nk'okuteera omucuucu omugyere gwaza kusetoringa ngu setoringira nkahi aha mutwe gwawe mureke kwimusya emicuucu mureke kucumita obuto omu njoki mureke tubaba obusingi omu bintu byona ebi turikukora naaba ntatiireho ganje naaba ntatiireho gawe waba otatiireho gawe obusingi obukristo arikutwendeza nitubaasa obutabaganaho active participation omu kuporomotinga obusinge omu bintu byona ebi turikukora. Papa John nabwe nayongera kutaya natworeka ogundi omuringo gw'okureeta obusinge kugarra obusinge nazimirira okwejunisa emihanda mibi turikuteekateeka ngu nitubaasa kureeta obusinge na munonga nazimirira ebirwaniso embundu na n'ebikwato nk'ebyo natuhabura ngu ebirwaniso nk'ebyo tumuringo gumwe gw'okugarra obusinge nangwa we natuhabura ngu twebembeze okuza aha meeza tukaganiira ebigizire bita ebisobere embundu tuzikugarraho obusinge nangwa omwe noreeba bajeti y'amahanga g'ensi egi kwekumara kusohora osanga esente ekintu ekirikutwara esente nyingi n'okugura ki ebirwaniso nyo nkabe ningira ng'omwanya gw'okwebembeza esente nyingi kugura ebirwaniso ahabwenki tutakugura ebintu tutarikukora ebintu ebikureetera abantu obusinge ekyokubanza twabombekera amarwariro ahabwokuba omuntu yaaba atiine magara marungi obusinge naaba atagizire ata naaba atabwine naaba atabwine omuntu ariire naagaaya taine kasente k'okugura emibazi taine z'okusasura biiri y'irwariro endwara eyarwire oburwara obwo bukye tibukugibaasa nayetaaga irwariro ry'amaani agitukuteekateeka ngu n'amarwariro g'amaani nago amaani tigarimu ehi yakubaire naaza nihenda esente nyingi esente tagizire ata taziine rero omuntu ogwe taine sente z'okuza omu irwariro ari aha kitanda ariyo naagaaya otukagira obusinge ona ekigambo ekyo nakihurira ona obusinge obwe nabuhurira so papa natuhaya okuporomotinga human rights nangwa na duties. Human rights nimwo hari kumanya ngu buri muntu ayine obugabe bw'amagara kandi amagara marungi ekirikureetera omuntu amagara marungi niki yarwara yafuna obuzanza burungi kuyayetaaga ekyokurya yakireeba kuyayetaaga amaizi marungi yagareeba ebintu byo tusemeye kuba nitwebembeza twaba nitwenda obusinge omuntu ayine enzara taine businge omuntu arikusaasa taine businge omuntu atakubaasa kusasurira mwana we school fees omu isomero rirungi taine businge service delivery nicyo kirahatuhwere kureeta obusinge omu nsoma ahubwo omuntu yaine amagara marungi yanarwara akaza omu irwariro ryari nk'erya gavumenti akasanga ebyarikwetaaga byona birimu omwana we yanayetaaga obwegyese burungi twaba twine amasomero ga gavumenti garikuhereza obwegyese burungi omwana akaza yakasoma yaba nafuna ekyokurya yaba nafuna amaizi marungi omuntu obusinge obwo naaba bwine konka omwana we bamubingire school fees ari omuka omwihanga hatarimu justice social justice araba okusomera omu masomero marungi nibebaasa harimu abatakubaasa abarikubaasa mbabaasa okugira obusinge konka ogwo atakubaasa obusinge tagizire ata tabwine Papa John nikyo arikutuhabura ekindi ekyarikutusaba n'okureeba ngu korabe ori omwebembezi
yezonse kurungi obusoborozo bwawe Ruhanga kurugiro mu kutandika kwe n'obusoborozo bwe nayezonse obusoborozo bwe kuretera abantu obusinge no kubasyaho ebyetago ebibarukwetaga Kristo nicyo cyamuresire kutuhereza obusinge kutuhereza amagara wene yabira mutakira na hata kumutakira Kristo amugarukamo Hezekiya kuyarwire ari mu kitanda Ruhanga yamwohoreza omurangi ati genda ogambire omwiru wanje atandika tebekanise byekaye ebiro by'amagarage omunsi omubiri yone bikoraki nibyirira hihi yaza kufa Hezekiya kuyatungira go makuru enaku yamwita ngo yahinduka yareba mu kisenge mu kisika yatandika kurra yatakira Mukama ati Mukama numanya kundi omwiru wawe okuntwire ninteraho kukora iwe byokunda ninkusaba agira okuwangerera iki kikopo cy'impingure Ruhanga kuyahura kutaka kwa Hezekiya yamwongera emyaka 10 nengahi bambe 15 Hezekiya yakira yagarukana n'amagara konka Ruhanga kahuresa nintekateka ngo Ruhanga kahuresa araye abo kugira ngo Hezekiya umusara yakanagira ati ntwire ningezaho gukora ebyo kugira ki ebyo kunda wateraho gukora ebyo ebiruhanga kunda oyebimbirwe mutumo rukwera hagire cyakusobera watakira Mukama isara yawe nagira hata bine tata isara yawe najura mureke tukore ebiruhanga kunda mureke tukore twebembeze rukundo ya Ruhanga yatangiremu ode y'Uruhanga yatangiremu irimo kusasirana ahatari kusasirana obusinge tuburumu nanka tinkamusasira mukazi wanje tinkamusasira musiza wanje tinkamusasira murano wanje tinkamusasira iki yankozire Ruhanga katuhangiramu omutuma gw'embabazi omutuma gwo kusasira omutuma gwa rukundo omutuma gwo kugabana ebiyatiro omunsi omu kurungi omunsi y'abarisa twinemu wabanoza kwesera kumukushikaho amazuba hariho umwanya kutukweta ekikumiriro ente zona tuzikabasa kuzaha bwato umurundo gumwe numuzikomerera kugira ngo zitabandana zikazaho umurundo gumwe zikita ubwato mwene cyo mukora noguma norekura honche omumbu zayo zinywa zikimara kuhagazirgaho urekura ki urekura izindi zona zigira zita zona zinywa zahaga zikimara kuhaga kandi zigenda kurungi zona konka nchiba echo busasi warekura honche zashikaha bwato zikimara kushikomizo mu bwato umuzazumaramu zikaremera nkahi zikaremero aho mu bwato ziriyeza ezahachukumerro zikaguma nkahi ahachukumerro za bwato zagumaho ziriyeza zakugemesereza eziriyo mu kikumerro kwanda zikogo mu mikono abariyo nabazitanga zikito bugiraki zikito bwato mureke tito bwato bekaraza arabanza ha bwato yanywa kwara haja girata argeho nezindi nazo zigirezita zona zinywe mpaka zona zifunire echo kunywa kitarye echo ntuza kwato bwato kutukumara kwito bwato ebintu nobisoba ensejo businjo bu Kristo yatusigire yatoraganise nubuza kurugama nimbende zo businje ninkwende zo businje iwornanye humura Kristo ari niwe akire nangwa nkakushika rebe bigambe bi Kristo yabigamba aha cyacuro y'amaragane
ari ubwa mbere ntumwa ze atereba nabasigira obusinge nabaho obusinge nibwo nabasigira emitima yanyereke kutiina akayarebere batandikire kutiina kugira ngo yaza kubarugaho konka yabahumuriza kuyahereze kufa no kuzoka hawa hakiyire umwe batakumureba batekateka ngo utagize rata tari nabo konka kire kakashika izoba rya Pentekoti yasanga bafukire mutumo urukwerogo yabasumaho yabagarramane naniwe obwiro bw'entumwa zashikireho akakire akristo arukutekatekangu yakuburaho yagenda umwe niwe noza kabugana mu magara gawe noza kabugana utekateke Kristo yakurugaho yagenda yakusigaho buri omwe muri itwe akirako nakabugana noza kuvugana ikigezo umwe kikuremerere no kuvugana umusaraba gukuremerere nango tekateke Kristo yagirata yansigaho obwire bwa Pentekoti bugizire buta buriyo humura obwire bwa Pentekoti buriyo obwaragaraka kakweyoreka akakwereza amani eki kyakikuretire okutiina n'okugira obwoba kikatuntumuka omu magara gawe omuka yawe omu bizinesi yawe aha murumo gwawe Ruhanga takarekagahoga bantu be nangwa n'okuteekateeka ngu yakurugaho akire nkakushika nakweyoreka nakuhumuriza nakugarra obusinge kandi ekyo nikyo ndikusaba ngu Ruhanga akuhereza obusinge obwensi egi etabaasa kuhereza akuhumurize leka omutima gwawe gureke kutiina Mukama agume niwe omu izina rya Patiri n'erya Mwana n'erya Mutima orukwera ekitiina kiba hari Patiri n'ahari Mwana n'ahari Mutima orukwera okukyabire kirekaine na kare kibekwe na mbwenu n'obutosha n'ebiro byona Mukama Nyamuhanga omurungi ntukusiimira program egi eyi waturabyamu nikusiimira abantu bawe baba naitwe obahereza obusinge bw'ensi egi etabaasa kuhereza abahurutukire emitima obahumurize obahereze amagara marungi obahereze obusinge obahereze amasiko otuhereze omutima gwa rukundo otuhereze mutima orukwera aratubangire omu nsi egi buri kintu kyona ekituraze kukora ekituraze kugamba tubangirwe amaani ga mutima orukwera ensi egi niwe erazemu obusinge n'amaka gaitu nibwo garazemu obusinge ebyo byona twabisaba ntubirabire muri Yesu Kristo Mukama waitu Mukama abe nimwe Ruhanga omusobozi wa byona kuhereza omugisha Patiri na Mwana na Mutima orukwera gume n'obusinge bwa Kristo Yebale mnonga Father kandi twasimiye watambara nito mu kicweka iki kigambo cy'ikizaberi kandi twatune Reverend Father Sasiriri no yatutwara kurungi omu makuru marungi omunjira nungi mnonga nenyisiga watandukana yitwe hine change cy'wayigamu natwendeza obusinge obutari bwenseji ni wuri kutunguka juti yes enyuma obusinge manye omuntu oyine obusinge naye anatambura barengwa ayine obusinge naye ari aha murumo barengwa ayine obusinge nomanya omuntu otiine obusinge omukoko naye ahika aha murumo barebanga omukoko hashomwe kuba hatarigye mbwenu obusinge nikikura aha magara gaitu kandi shware engeri yitu yanetwendeza obusinge okiine kureya mpaka hari shaitano nsiima Ruhanga habwa Sande egi tukikwinire ekicweka ky'obujulizi